my body move and shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate. Who knew you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Maybe I must say your aura is incredible. If you don't have to go, whoa. Do you know what you started? I just look here and body. But now we're rocking on the dance floor. And tonight, your hands are on my waist. Just let the music play. We're having high, chest to chest. Now we're face to face. Cause I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ and play. I just can't refuse it. Keep on rocking to it. Please don't stop the music. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ and play. Like the way you do that. Keep on rocking to it. Please don't stop the music. Please don't stop the, please don't stop the, please don't stop the music. Musical aquí darrere que us volia presentar. Començant a la meva esquerra, a les cordes, guitarra, Àlex Carretero. Per aquí a l'esquerra també, al baix, mi compadre, Nick de García.
de tota la vida, Raúl Jiménez de la trompeta. Et vam conèixer al taller de músics, aquí està Dylan Chandler al saxo. Aquí darrere, els pesos pesats. Tenim a la Glòria Villaró. I aquí, a la meva dreta, a la producció musical, tenim el senyor Marc Quintillà, la guitarra i producció musical. També volien que féssiu un molt de soroll per Isaac Romagosa a la guitarra, que ha vingut de ser per nostre Isaac. Gràcies, tio. Hi ha unes persones que no veieu, però que són... Vamos, sense elles no podríem estar fent aquest show. Bueno, no el veig ara. Està allà, està allà. Un fort aplaudiment per Carlos Dueñas a la Pega. Al seu costat està el senyor Joan Teixidor a les llums. Que te sigan les luces, amigo. Aquí, perquè ens sentim tots bé, ens cal el nostre Jaume Llinares, un fort aplaudiment. Perquè el necessitem, el backliner. Tenim l'Álvaro Sánchez, que està per aquí. Gràcies també a tot l'equip de foto i de vídeo, a la Maria, al Marc, a l'Aleix, que ens fan uns vídeos xulíssims, al Tony World Music Factory, al Dani Boada, que está aquí dando el callo, trabajando para que todo esto sea posible, a la Rosé, que ens fa unas fotos increíbles. No sé si me dejo alguien más, tío. Creo que lo he dicho todo. Ens quedem o ens n'anem? Hi ha un altre grup després. Si ta ta ti 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 ta